Dario Vizinger v Stožicah po zaostanku z 0:2 vrnitev nazaj Medžive, 2:2 in osvojena nova točka v prvi ligi Telekom Slovenije. Kako si jo ti videl? Je bitan bod za nas, bitno je da smo se skupili nakon zaostatka od 2:0, bitno je da smo se vratili, da smo zabili ta 2 gola i na kraju smo još igrali s igračem manje, ali pokazali smo karakter, pokazali smo da se možemo vratiti, izdržati s igračem manje i bitna točka za nas. Dario, tvoj 7. zadetek v prvi ligi Telekom Slovenije, zdaj si na vrhu, osamljen na vrhu lestvice najboljših strelcev. Pa je, evo, drago mi je radi toga, drago mi je radi mojih golova što su pomogli ekipi, ali nije bitno ko zabija, bitno je da ekipa dobro igra, da sakupljamo bodove i da idemo iz utakmice u utakmicu. Dario, čestitke in hvala. Hvala.